Avraham wanu papa Avraham, I'm telling you wanu papa na mo ka samu yes ha ne o mani nyina me eguminsem o me eguminsem enuma bia ekobia me eguminsem eguminsem mo ka samu ye obi na mo ka samu ye obi mo nya obi a o ene esomfaso ena mu twa no abana mu gu ye no ene na sese mu twa no Monu mu ho papa abusia mo like mame na push video no nko nanim ye no ane se na amen na enne mehu se enkofo bi ekeka se na minja no na wono kra wagyan opemso na hwehwe obi e Ghana fo ebibifo ne binu no eni he no wade abeto wade abeto so kona ko ka kire no Ghana di eni mani o ye sole ne ye bibia no obi pese o try no obu abam abrantie we sole ye de ade na wanye abrantie we sole ye e de ade na nipa wanye onye nipa na nyankopon adom nyame adom na ye push good agenda na obi titinchen no ke kan de ene de ye miminjano mo kwana nko kan che ne se ada obi jai so obi ja opim so kasa no mi mejai no obi ja sa atem die fon no mi mejai no wo sa preko we show wenim preko we everybody nyankopon mesi mo kan che ne se ada obejai sa enkwasasem no sa ada no so na mesume de meja na asem ka so wotimi kofa obrempon ede ne betu bedwam na wo sopa no enye wa wo sa preko we ye no ane se na amre Avraham wonu ho papa Avraham wonu ho okatache Afrifa won so wonu ho pa wonu ho ewiasim no yesi se wa ma yonko antwa nkuna wo so ntimi twadu da me na da wo ntimi twadu da na mo ka se mo ye de asie nipa abraye ewu mo ye de asie nipa me nua be ma bi ka asem bi na me pese me bo na mo tie bi me nua be ma bi ka asem bi na ye me de pa o wa imponi na ye me de pa o ka asem ami gege me sero hwe ho yi enye abrante no so aba yiwa no aba reply papa aba reply pam muntie biem yentie nanum asem bi a ode ato abonten sesi a mba o che why iti ya twenya na se me ja meka che me no se yan limited ne ubi timpenyu fo atema bodi wo addressing issues because this year to be honest and Avraham what do any so what no papa mo amo share mo amo de mo mai support ni na mo dum nu ho mo jimani so papa sawe mesi Ghana for ye betwe asese na abom Ghana koye krobia se ka se animals kingdom Ghana na mmemu se ampa ye ka animals kingdom e wo wiase Avraham de na eba no we say daddy frog se mommy frog no daddy frog no ye ko animals kingdom emmo akese na echinketwa na we biti se jatani asebonum wosonom ne ade omunya mo anketwa na omochi omo no ahambok no wanko no wana sebi tafache mo amuhwe no sebi munhye nyansa na munhye nyansa yi munhye nyansa pa na sebi tafache jimine ya do so amamo ono aneka wasi wan kum chacha so le ni jimi ntino no so no ko platform bia so anya bia abrante won ko bi platform so ana wako se wan na ye jimi fo
Why na ye jimi for me busamo? Man na dofo for why na ye jimi for? Na dofo for why na ye jimi for sisia wa ha? Mu sua nyansa. When you say animals kingdom no, one more ya kese na omo adwen no, omo didi omo a omo jimi no ho. Nti obi a wajimi ti se kum chacha no, ye be friend no Kingdom TV and read. Aha na me yima no so odi Avraham atem no. Wase mo anketo na mo jimi na mo ko mo ankese ho no. Enye no na ka say Avraham ko kofi ho. Mu nsua nyansa. We a small breakdown na me dey ma wo no. Mu mi bie mo adwenum. Se yesi adwen na anya adwuma body ne be bre papa. On se wono asipi so se moko emu akese ho na mo jimi enye me na me kan ye ono na e kan ene mi break it down wodi amamo wodi sa enyoma wodi analysis no e de di Avraham atem na wo bi sole na obeka se o yusu animals kingdom abra wo kasem no wo yusu kum chacha se kum chacha ye jimi fo wo yusu kum chacha se kum chacha ye jimi fo which means say ena Avraham so ye jimi fo mun hye nyansa na mun ti asem na breakdown na me de mamo no breakdown na me de mamo no mun ti ni ye pa no ko ye be friend Kofi TV no ko ye be friend ha no ko entisa wasi ye friend kum chacha o Kofi TV a pro no ko wasi kum chacha ye jimi fo ye friend Mary sana eba Ghana animals world and I say animals kingdom no obi ti se frog ohwe mu a mo jimi no a mo follow no na ode mo ho e build the channel. And your David and send by his home. Obeting about 3 times a day. Or bar not in the caption. Where Jiminti. Now what tracing a bit of a babation. Ocean in a sunny planica because we're monetizing the page. It is any page, you know, or about 3 times. Now when you nipa 10,000 Samians. We will preku kwa we are moya. Preku etise we are moya. O say you be one moya. One estimate now or calculating no. Who say you be one more ya? Who preko we? All shall what the emwa say ye. Ye, but you for the ye be breaking it down the amount. All shall what the emwa and what the start here was the animals kingdom no. Emwa casiano, emwa acasiano, or much emwa ketwane every till ye. And what did daddy Fred or did daddy Fred and when young for no or the near example. It will be biala or daddy Fred who could be ano, or ya bois. And daddy Fred no ye ni pan watch away till ye me break it down mamo and amo and one can send a chi and one and ketwano away what I say good was sad the estimate abem or person be abano now what for a na nyatwi ni Jonas so muntie ye pan waka set ya twi ni Jonas wasa aka tetia Avraham so muntie audio na me bo akere muntie mu ye na mo mfa toton na mo nhade mun break my adwene down na mo nhade bi at the end of the month, no, ubinya dollars edi animals kingdom no. Me the Avraham ben Moshe eba and then me program no. Me pese me chire wadi. To. Ebusian for muntie hade ye.